Zdravo drugari, danas smo sa Nebojšom Vesovićem, jednim od glavnih organizatora Comic-Cona u Kragujevcu. On će nam malo reći o tome kako je započeo ovaj Comic-Con, koja je bila ideja i predstavit će ove godine šta je to zanimljivo i šta nam se nudi. Zdravo svima. Evo da krenemo baš od nekih prapočetaka, da kažemo stvarno kako je ono nastalo međunarodna strip konferencija. Članovi okupljeni oko portala stripovi.com 2009. su već inicirali neka okupljanja, među njima Kragujevčani kao jedni od brojnih grupa, i onda smo rešili da 2010. napravimo neko zajedničko druženje, da se upoznamo, jer smo na tom sajtu već razmenjivali mišljenje o stripu i bilo je logičan sled da se okupimo na jednom mestu i da oformimo neko festivalsko druženje koje tada nije ga bilo u Srbiji, bilo je festivala koji su više autorski okrenuti, a mi smo želeli da i posetila stripa ima svoj festival, i Kragujevac se nametnuo kao neko središnja tačka u Srbiji teritorijalno, i onda je blizu da dođu ljudi iz Novog Sada, iz Beograda, iz Niša, iz Leskovca, iz Užica i Zaječara, tako da smo odlučili da napravimo strip konferenciju tada, 2010. Nazvali smo je Godina nulta, i tako je sve krenulo. Od 2011. je međunarodna. Evo šta bi rekli, ponosni smo na to da smo bili domaćini 18 italijanskih autora je bilo na našem festivalu. Mislim da smo srpski festival koji ima najviše italijanskih gostiju, i takođe kad pominjamo inostrane goste, posebno bih napomenuo gostovanje Rufusa Deigla, britanskog strip autora koji nas je sve oduševio, kako i posetioci, tako nas i u organizaciji, svojom srdačnošću i neposrednošću i željom da pomogne i na neki način organizuje i sam neke crtačke radionice za one za koje je primetio na crtanju da žele da se bave tim. A od italijanskih, eto da ne izdvajamo nikog, možda da kažemo da su nam 2 puta bili Paola Barbato i Walter Venturi. Walter je prvo bio na našem festivalu, zatim je gostovao i 2 puta, mislim, na salonu stripa i možda čak i 3 puta u Nišu, i zavoleo je Srbiju, i on dolazi redovno na sva stripovska dešavanja u Srbiji. Dobro, vidimo da to već dugo traje, da se Comic-Con razvijao, a šta je to, na primjer, ove godine zanimljivo? Ove godine je zanimljivo, pored toga što korona nam je prošle godine oduzela mogućnost da se družimo. Ove godine možemo da se družimo, ali opet u nekom smanjenom obliku i opet sa nekom brigom da se možda neko i ne zarazi na festivalu. Ružan izraz, ono zarazi, ali eto tako smo ovih godinu i po svi po tim nekim tenzijama, ali smo ga organizovali, rešili smo da istrajemo, jer kao što sam rekao na otvaranju, mislim da smo napravili nešto što je veće od nas, i mislim, siguran sam da smo napravili nešto što je veće od nas i nemamo pravo da odustajemo, i pod nekim teškim okolnostima moramo da organizujemo festival. I ove godine smo ponosni na to, na festivalu mnogo fokus je bio na to da dođu i mladi autori i oni koji nisu bili do sada gosti na našem festivalu, znači premijerno da predstavimo Kragujevčanima, i kao što smo to nazvali, ovo je promocija novog srpskog stripa, nove generacije stripskih umetnika u Srbiji, i na to smo ponosni. Mislim da će i autori koji su gosti ove godine biti ponosni, koji su prvi put biti ponosni na to da eto možda i kažu da su odavde krenuli. Nama je to veoma drago, plus što umrežavanjem ljudi i posebno kad su međunarodni gosti, tu ove godine imamo samo Danijela Kuzmića iz Zagreba, ali kada dođu inostrani autori, tu se otvore nove ideje, nove saradnje, nove konekcije među ljudima. Eto, kad pričamo na što smo najponosniji na festivalu našem, možda je to i 2011. godina kad su se upoznali Moreno Buratini i Bane Kjerac, i ovde dogovorili saradnju da Bane počne da crta Zagora,
u suštini ovde je krenula neka klica, zatim je Bane poslao radove i oni su se tako umrežili i mi smo ponosni na to da je i Bane Kerac prvi inostrani autor koji je crtao Zagora. Evo ove godine 60 godina Zagora, izašla je i ta epizoda koju je Bane crtao svojevremeno, a upoznali su se ovde 2011. Evo jedna trivija za ovu priliku da je bila organizovan stonoteniski meč Buratinija i Kerca i urađen je plakat, ali iz tehničkih razloga nismo tada stigli u ta 3 dana da stvarno odemo u stonoteniski klub ovde u Kragujevcu i da oni odmere snage, iako je i plakat urađen i sve je dogovoreno. Zbog vremena nismo stigli jer je Moreno ovde stvarno bio sa svih strana okružen pažnjom i svi su želi da uzmu intervju i da popričaju s njim, tako da nismo uspeli da to uradimo. Ove godine, eto, kažem, mnogo mladih autora, mnogo pozitivne energije i mnogo razgovora među njima. To smo videli u prvom danu festivala i mislim da će oni sigurno ostvariti neku saradnju i razvijati se u stripskom putu, jer nisu svi primarno vezani za strip, nego su i grafički dizajneri, i slikari, ilustratori, ali mislim da će ovo da ih ponuka da možda se više posvete stripu. A pored redovne berze, crtanja za posetioce i prezanimljivih intervjua, šta još može da se vidi na ovom Comic-Conu? Evo ove godine organizujemo premijerno cosplay. Želja nam je da kada smo već se dohvatili te oznake Comic-Con, da se proširimo, mada je vrlo je teško to raditi sa skromnim sredstvima i možda i prenabuđen taj izraz, da tako kažem, Kragujevac Comic-Con, jer zna se šta podrazumevaju Comic-Coni, ali mi se stvarno trudimo i mislimo da kada budemo, a to je neminovno, da ćemo naći partnera, neko ko će podržati sve ove naše akcije. Mi možemo da dovedemo mnogo ljudi, mnogo sadržaja i mnogo veći događaj da napravimo nego što je i sad. Tako smo krenuli sad sa cosplayem. Promoteri su Daniel Kuzmić iz Zagreba, koji je već došao u kostimu, i Igora Kočević, naš proslavljeni košarkaš koji će doći iz Beograda na ovaj premijerni cosplay. U žiriju će biti Zoran Penevski i Željko Obrenović. Eto, želja nam je da i taj segment tradicionalno posle organizujemo, kao što su berza stripa, razgovori sa autorima i tribine, dan besplatnih stripova takođe organizujemo od 2012. godine, znači tradicionalno svake godine. I to su neki, čak smo organizovali prošle godine kad je bilo online, podelili smo stripove u striparnici, to su neki događaji koje ljudi mogu očekivati u budućnosti kada je Kragujevac Comic-Con u pitanju. Hvala mnogo na ovom razgovoru i hvala još jednom na pozivu, a vi, ako niste ove godine stigli u Kragujevac na Comic-Con, sledeće definitivno budite tu. Hvala tebi, Jelena. Vidimo se. Prijetno.